Il-ħajja u l-mewt, żewġ temi li f'dan il-katedral jingħaqdu ħafna flimkien. Ibqgħu magħna. F'dan l-episodju se nifukaw fuq il-Gran Mastri, personalitajiet kbar illi ma kinux joqogħdu lura milli jiftaħru u juru b'ħafna pompa dak illi jagħmlu. Xi wħud minnhom saħansitra taw it-titlu lilhom infushom ta' Prinċep ta' Malta. Il-ħajja u l-mewt tagħhom kienu xi ħaġa speċjali, bil-wisq akbar u aktar importanti minn ta' nies ordinarji. Mal-mewt tal-Gran Mastru, anzi matul ħajtu, eżatt kif jintażel l-Gran Mastru, l-an aħħari tiegħu tal-Gran Mastru kien ikun se jiġri wara mewtu. Tista' tinsema stramba din, għadek kif ġejt magħżul bħala Gran Mastru, suppost l-ogħla kariga fl-ordni, imma fl-istess ħin qed jaħseb se jiġri wara l-mewt tiegħu. U qed jaħseb se jiġri wara l-mewt tiegħu, għax ovvjament ġo moħħu kien hemm l-idea li din il-ħajja hija transient se tgħaddi malajr, imma l-ħajja li jmiss hija eterna. U jaqbillek l-insurance tiegħek kif tgħid tuża għall-ħajja li ġejja milli għal din il-ħajja. Meta l-Gran Mastru kien iħoss li saħħtu sejra lura u li kien wasal fl-aħħar ġranet ta' ħajtu, kien iħejji testament jew spoljo kif kien jissejjaħ. Dan kien testament differenti minn kif nafuh illum għaliex fih il-Gran Mastru kien jgħid kemm kien se jħalli flus biex jibqa' jsir qudies ruħu u bekk kemm jista' jkun inaqqas iż-żmien li qatta fil-purgatorju. Proċess ieħor huwa tħejjija tal-monument funerarju. Issa dak ħafna drabi il-Gran Mastru kien jaħseb għalih ukoll minn sew qabel mewtu. Fil-każ ta' Vilena mhux tal-li ħaseb għalih, tal-li kien lest u mpoġġi fil-Knisja. Ġifieri dan immaġinaw l-aħħar 5-6 snin ta' ħajtu kien jidħol f'dil-Knisja probabbilment kuljum u kien jara l-monument funerarju tiegħu fil-Knisja lest għalih. U dan kien ikun proċess twil jintażel l-artist jaraw kif b'xi mod se jkun jaf kif jidher wiċċu wiċċ il-Gran Mastru għax ħafna drabi dawn l-artisti ma ġewx Malta. U mbagħad dan il-monument kien jintbagħat in sections għaw Malta, li kien proċess twil u mbagħad irid jintrama on site. Il-Gran Mastru Portugiż António Manuel de Vilhena miet fl-1736. Il-monument funerarju tiegħu inħadem mill-bronz u rħam aħdar. Ir-riljef fuq is-sarkofagu juri li Vilhena qed jiġi ppreżentat bil-pjanta ta' Forti Manuel, wieħed mill-ħafna proġetti li wettaq il-Gran Mastru u li jġib ismu. Transport was easily facilitated, so to speak. They would obtain work from the workshops of different sculptors in Rome and leading sculptors in Rome. They did not compromise on quality at all, and they justified the price for these works, which are at times very high, with the beauty of the work produced.
with regards to transport, these works were actually very easily obtained from Rome in the sense that there was very little land transport. They would transport these via ship. There were 3 different types of boats that could carry sculpture: the galleys of the order, the tartana, which was a merchant ship, and the felucca, which was a lighter ship. And these would transport the works from Rome to the Grand Harbour and very easily transported to St. John's Conventry Church. Naħseb kellhom 3 irwoli daw il-monumenti, 3 irwoli prinċipali daw il-monumenti funerarji. Waħda kienet il-proċess ta' memorja. Anki l-protestanti kienu jsejħulu proċess ta' memorja. Jiġifieri l-Gran Mastru jibqa' mfakkar bħala bniedem kbir. U allura il-monumenti ħafna drabi jiċċelebraw il-ħajja iktar mill-mewt huma monumenti funerari, imma jiċċelebraw il-ħajja mhux il-mewt. Mela jgħidulna kemm kien kbir il-Gran Mastru. Per eżempju fil-każ ta' Perejos, magħmul minn Giuseppe Mazzuoli, għandna il-personifikazzjonijiet tal-ġustizzja fuq naħa l-karità fuq in-naħa l-oħra. X'qed jgħidulna daw? Qed jgħidulna li l-Gran Mastru kien karitattiv u ġust. Taħt hemm kitba li wkoll tfakkarna kemm kien kbir u importanti u kemm kien karitattiv u l-qbija. Ġifier l-idea ta' valuri, l-idea ta' virtuwijiet hija enfasizzata kemm il-darba. Fil-każ ta' Marcantonio Zondadari, per eżempju, li huwa monument fil-bronz din id-darba mhux fl-irħam, għandna l-istess, għandna 3 virtuwijiet, mela it-tama, il-fidi u l-karità għal darba oħra. Din l-idea li qed jenfasizzaw il-memorja u l-idea li allura il-bniedem komuni meta jħares lejn dan il-monument irid jiftakar x'jista' jagħmelu, allura kemm jista' jaħdem biex ikun kbir u importanti daqs il-Gran Mastru, edem ukoll. L-idea ta' memorja torbot ukoll ma' l-idea ta' l-ordni hija dak il-bastjun li twaqqaf il-Mislem jew il-Protestant, dak kollu li jista' jattakka il-Knisja Kattolika. U allura ġieli nsibu dawn l-allusions, dawn il-simboli tal-ordni kontra il-Mislem ħafna drabi. Per eżempju, fil-każ ta' Cotoner nsibu żewġ skjavi, per eżempju, kważi arkubtejhom taħt il-monument. Ovvjament x'qed juru dawn, qed juru li l-Gran Mastru aqwa minnhom. Fil-fatt qegħdin arkubtejhom dawn. Domenico Guidi was a leading sculptor in Rome, and he produced a work that celebrated the Grand Master. The composition of the wall monument with the Grand Master's portrait in gilt bronze in the middle, surrounded by marble military paraphernalia, coats of arms, celebrate the Grand Master and show him in his perhaps military endeavors rather than his ecclesiastical more administrative ones. The 2 slaves that are in handcuffs at the bottom of the monument could represent Asia and Africa, so to show that the Grand Master triumphed over these continents at the Christian forefront of Europe. Although the statues were very easily transported to Malta, there were at times things that could go wrong in the transportation. And this monument unfortunately shows one of the instances where some mistake was made with the measurements, either with the wall or with the monument itself. And when it arrived, it did not fit in the space it was intended to occupy. So unfortunately, a part of the wall had to be cut into, to accommodate the trumpet that is being blown by Fame. And the Grand Master and the line showed their annoyance with this occurrence, especially after having spent that money to transport and to commission the work to Malta. It-tieni naħseb raġuni ta' dawn il-monumenti hija li kull min jidħol fil-Knisja jiftakar fil-Gran Mastru, u għax jiftakar fil-Gran Mastru jitlob għal ruħu. U allura torbot ma' l-idea, ma' twemmin, mhux idea, tal-purgatorju. Dik il-fissazzjoni, ovvjament, kemm se nagħmel żmien fil-purgatorju. U dak
kemm jista' jkun kienu jippruvaw qasruh billi pereżempju jfakru n-nies wara mewthom biex jitolbu għal ruħhom. Fil-każ ta' Zondadari pereżempju, mitfun f'żewġ postijiet Zondadari, parti hawn u parti Siena. Għandu żewġ monumenti funerarji fil-verità. Għalfejn kellu bżonn jindifen darbtejn, jew f'żewġ postijiet ġismu qiegħed hawn u qiegħed Siena. L-istess torbot ma' din l-idea ta' purgatorju. Mela naħseb kien it-tieni raġuni tal-monumenti u naħseb it-tielet raġuni ta' daw il-monumenti hija aktar politika. Hemm storiku Ġermaniż, Ernst Kantorowicz, li jitkellem ħafna fuq din l-idea ta' the king's two bodies, nsejħilha u the body politic u the body natural, il-ġisem naturali, allura dak se jispiċċa m'hemmx tagħmel, se jimrat, se jmut, se jiddiżintegra, ma se jibqa' xejn minnu. Ma dan kien Gran Mastru rridu niftakru, jew re fil-każ ta' Kantorowicz, u allura ma jistax imut f'ċertu sens, jew naqas l-idea ta' kingship, ta' sovranità ma tistax tmut. U allura għalhekk kien ikun hemm dal-proċess jaġġel mill-mewt ta' Gran Mastru pereżempju għal l-għażla ta' Gran Mastru ġdid. Għax ma jridx ikun hemm, ħanpoġġu hekk, irid ikun hemm kontinwità perfetta. U naħseb il-monument fih innifsu qed jenfasizza din il-kontinwità. Għaliex il-monumenti magħmulin minn materjal etern, ħanejdu hekk, bronz jew irħam. Għax huma sbieħ, m'għandi l-ebda dubju, hemm l-element estetiku. L-irħam kien jintażel sabiħ, kolorit jew minn Carrara, abjad. Ma naħseb barra l-element ta' sbuħija hemm l-element simboliku. Il-materjal huwa materjal ma jispiċċa qatt, etern biex ngħidu hekk, biex jenfasizza din l-idea ta' sovranità li tibqa' għaddejja għalkemm hemm il-mewt fin-nofs, imma is-sovranità hija il-fuq mill-mewt. Dan il-monument fil-bronz tal-Gran Mastru Zondadari huwa wieħed mill-akbar monumenti li nsibu fil-konkatedral u l-uniku wieħed li ma jinsabx f'kappella, imma taħt in-nava prinċipali. Massimiliano Soldani Benzi, l-iskultur, jerġa' jġib mill-ġdid ikonografija li kienet kważi mietet sa dak iż-żmien. Ikonografija li tissejjaħ ġissant akude, jiġifieri li fih il-mejjet ma jkunx mejjet imma jew għadu m'għamilx, immiegħat ħafna drabi jistrieħ fuq il-minkeb u f'xi ftit qed iħares lejna. Qisu jew fl-aħħar momenti imma żgur mhux mejjet. Idea li nsibuha ħafna fil-monumenti medjevali u medjevali tardivi, nsibuha fil-monumenti Etruski, imbedin ħafna ġifieri pre-Rumani, imma mbagħad qisu wara l-Medjuevu hija tip ta' ikonografija li tintnesa. Imma b'xi mod Soldani Benzi jerġa' idaħħalha f'dan il-monument funerarju. Nsibu żewġ anġli fuq in-naħa t'isfel putti kif ngħidulhom. Wieħed iżomm is-salib, il-fidi, u wieħed iżomm l-ankra li hija tama, mhux hekk, hope, u fuq in-naħa ta' fuq, eżatt wara l-figura ġissanta kude kif qed insejħu allura tal-Gran Mastru, insibu mara bi fjamma fuq rasa u dik tfakkarna hija wkoll simbolu jew personifikazzjoni tal-karità. Jifri għal darb'oħra l-monument qed jiċċelebra il-ħajja kbira u importanti u karitatevoli tal-Gran Mastru. Ħafna mill-monumenti funerarji li nsibu fil-Knisja Konventwali huma dak li nsejħulhom barokk. Imma il-monument ta' Pinto, għalkemm naħseb xorta nistgħu nqisuh bħala barokk, Vincenzo Pacetti, fil-fatt imma ddisinjat minn pittur li kien jismu Laurent Peixot, qed nitkellmu issa lejn l-aħħar net tas-seklu 18. Naħseb nistgħu nqisuh barokk, imma huwa barokk restritt ħafna. Flok għandna dak il-ħafna figuri jtiru, ħafna dekorazzjoni forsi żejda għaw min jista' jgħid purament barokka, il-monument ta' Pinto ma naħsibx li nista' ngħidlu neoklassiku, imma miexi lem. Għandek il-barokk qed jiġi mnaddaf mill-ħafna dekorazzjoni u tiżjien żejjed u l-artist qed jipprova jafas issa fuq forom iktar notfa, iktar puri. Fiċ-ċentru tal-monument ta' Pinto naraw wiċċ il-Gran Mastru, maħdum bil-możajk. Hemm imbagħad l-Anġlu tal-Fama
u anġlu ieħor żgħir jitfi torċa rasa l-isfel, simbolu li juri li ħajjet il-Gran ġiet fit-tmiema. Dan il-monument insibuh fil-kappella ta' Kastilja, Leon u Portugal, li fiha hawn ukoll il-kwadru ta' San Ġagbu ta' Mattia Preti. We can use the titula of the Chapel of Castile, Leon and Portugal, titula of St. James to summarize the main traits of Preti's style in the 1660s when he first came to Moultown. The way that he uses blonde light, which is, the painting looks brighter, that is his expression, and this is practically due to the Neo-Venetian colouring that he uses. Very bright tonalities, which move away from the dark chiaroscuro of Caravaggio that the artist first trained in. Remember, Preti started off as almost a Caravagist. Apart from that, the painting is typical of his style in the way that it is composed, the way that it is lit. For example, how the saint's face shows this selective lighting that comes from the top. His use of directed light gives this quality, this special quality of illumination to his works. The contrast can be seen between the putti, for example, one dark and light, just to give the painting a certain dimension and a certain 3D quality to it. The format of the lunettes was perhaps challenging for an artist, but Preti shows his genius in the way that he composes the scene and he places his figures according to the format. St. James crushing the Moors, which shows his skill in composing the scene, populating it but not getting this feeling of it being overcrowded. And it's links to his education in Rome and his education in Naples. Particularly, it's linked to Rubens' work, the work of Peter Paul Rubens. Immorru issa ftit il-qudiem fi żmien. Wara li telqu l-Kavallieri u l-Franċiżi waqt it-tmexxija tal-Ingliżi fil-konkatedral sar funeral kbir ieħor. Il-mejjed kien il-Konti Franċiż ta' Beaujolais. Dan kien qrib ħafna tar-re ta' Franza. Missieru kien għext ir-Rivoluzzjoni Franċiża, kien issajdja ħafna mar-Rivoluzzjoni, imma xorta wara r-Rivoluzzjoni spiċċa brasu maqtuwa. U t-tfal tiegħu spiċċaw eżiljati. U at one point t-tfal tiegħu għax wieħed minnhom Louis Charles d'Orléans kien marit, kien għadu żgħir, kellu xi 28 sena, imma insomma saħħtu ma kienx tajba ħafna u ġabu Malta imħabba l-klima, insomma. L-idea kienet li forsi l-klima tagħmillu tajjeb. Ma mditlux tajjeb wisq għax miet fil-verità. Miet fil-1808. Mill-lider bil-kappella ardenta f'kollox sar ir-ritwal funerarju kollu u probabbilment malar dan kien għadu żmien naqra perikolus u kien żmien naqra diffiċli għadu. Probabbilment il-Comte de Beaujolais indifen fil-kappella ta' Bartolot taħt l-oratorju f'din l-istess knisja. Xi snin wara, xi 10 snin wara, reġa' sar funerali ieħor mill-ġdid. U għal din id-darba anke tpoġġa fil-kappella tal-Franċiżi allura, tpoġġa monument. Parti minn monument, jew dak li eventwalment sar parti minn monument, li kienet din il-figura femminili qed tibki fuq urna. Hija relief naqxa fl-irħam u tpoġġiet mal-ħajt tal-kappella ta' Franza. Monument sempliċi, neoklassiku nistgħu nsejħulu ispirat xi ftit minn Canova issa ukoll, ġifieri l-lingwaġġ qed jinbidel radikalment. U issa ġejna neoklassiku pur nistgħu ngħidu ta' dan il-monument funerarju ċkejken li tpoġġa fil-kappella tal-Franċiżi. Xi snin wara, xi 30 sena wara, il-familja d'Orléans ħasset li mhux biżżejjed li dan il-monument mhux majestus biżżejjed biex ifakkar wieħed mill-membri tagħha stess. U għalhekk tqabbad artist ieħor, Jean-Jacques Pradier, issa din id-darba Franċiż, biex jagħmel monument iktar majestus
għall-istess kappella fġieħ l-istess Comte de Beaujolais. U Pradier fil-verità għamel replika ta' xogħol ieħor li hu kien ġamel għall-istess Comte de Beaujolais ġewwa l-kappella ta' Dreux fi Franza. U fil-verità hekk għandna replika ta' monument funerarju interessanti immens għax issa mxejna minn neoklassiku probabbli għal stil iktar romantiku. Ġbija kważi ġis-Santa Kude kif edna, imma mitluqa fuq l-art din id-darba qed jikkontempla karti li għandu f'idejh probabbilment il-mappa ta' Franza jew il-mappa ta' Pariġi qed jibki u xek il-patrija li kellu jitlaq imħabba l-problemi kollha li kien hemm ġewwa Franza. Għandha din it-telqa din l-atmosfera romantika ħafna. Ġifieri dawra waħda ma' din il-Knisja qed nolqtu anki stili differenti. Jekk fil-kripta tal-Gran Mastri stili iktar medjevali, il-figura pereżempju fuq sarkofagu, fuq it-tabut biex ngħidulu hekk, nitilgħu fil-Knisja veru propja insibu monumenti iktar rinaxximentali u ħafna iktar barokki, ngħaddu għal barokk klassiku ħafna, għan neoklassiku u forsi anke laqta romantika fil-monument funerarji tal-Comte de Beaujolais. Ixbija bid-deb tal-fleur de lis Franċiża tispikka f'din il-kappella. Isservi xi ftit ta' wens għal konti ta' Beaujolais li jinsab midfun hawnhekk, il-bot minn pajjiżu. Jew aħjar parti minnu hija midfuna f'din il-kappella għaliex qalbu fil-fatt hi midfuna ftit bot minn hawn fil-Knisja tal-Ies fil-Belt. Fil-kappella tal-lingwa Franċiża insibu kwadru ieħor ta' Mattia Preti, iddedikat lil konverżjoni ta' San Pawl. L-istorja ta' San Pawl tkompli fil-pitturi li jżejnu l-lunetti. Dawn huma xogħol l-artist Ġermaniż Lucas Kilian u juru n-nawfraġġju ta' San Pawl f'Malta u l-qtuħ ir-ras ta' San Pawl f'Ruma. Il-ħajta wara l-kwadru titolari sarulu modifikazzjonijiet fis-snin ta' wara Mattia Preti biex ġie riddisinjat b'xejriet neoklassiċi. Dalwaqt se naraw x'kien jiġri malli jmut il-Gran Mastru, serje ta' avvenimenti li kienu jibdew mill-palazz tal-Gran Mastru ftit pass il-bot mill-Knisja Konventwali. Iżda qabel tajjeb nagħtu ħarsa lejn kwadru interessanti li jinsab il-Muża li jurina l-faċċata tal-palazz tal-Gran Mastru u Pjazza San George, però b'dera ħafna differenti minn kif nafu għallu. Hawnhekk għandna veduta li għala volja ma nafux minn kien l-artist, però nafu bej wieħed u ieħor il-perjodu meta saret. Qegħdin nitkellmu fit-tieni nofs tas-seklu 17. U fil-fatt, meta nħarsu liha dil pittura, probabbli laqas narfuha mal-ewwel għax hemm elementi fiha urbaniċi illi m'għadhomx jeżistu. Fin-nofs hemm funtana li m'għadix teżisti. Qed nitkellem fuq il-Funtana Winjakur, illi fi żmienu kien sar proġett ambizzjuż li permezz tiegħu wasal l-ilma mir-Rabat għal ġol Belt. Imbagħad naraw il-kolonna ta' Verdal. Qed nirreferu għal Gran Mastru Verdal li kien fi żmien qabel Alof de Winjakur. U din hija kolonna illi bażikament qed tikkommemora, tigglorifika l-isem tiegħu, il-memorja tiegħu. In-naħa tal-xelluk naraw il-kantuniera u ftit mill-faċċata tal-palazz tal-Gran Mastru. Il-palazz hawnhekk għandu entratura waħda. U dak fil-fatt huwa wkoll ħiel għalfejn nistgħu nistabilixxu illi din il-pittura saret qabel iż-żmien tal-Gran Mastru Pinto. Għalfejn għax Pinto kien fetaħ żewġ entraturi li għadhom jeżistu llum.
fuq il-faċċata tal-Palazz tal-Gran Mastru, però hemmhekk qed naraw bib wieħed. Mbagħad naraw illi hemm il-gallerija li kienet ġiet tiddiżinjata fi żmien il-Gran Mastri Cotoner. Ħaġa oħra interessanti huwa fl-isfond hemm bib il-Belt. Qegħdin nitkellmu fuq it-tieni bib, mhux l-ewwel wieħed, Porta San Giorgio li kien iddiżinja il-perit Tommaso Dingli. Naraw li hemm figuri żgħar, jidher li hemm xi ċerimonja uffiċjali ma nafux eżatti x'inhi. Imma il-preżenza ta' dawn in-nies l-ewwel nett jagħtu ħajja lill-veduta. U fl-istess ħin iċ-ċkunija tagħhom qed tagħti l-iskala tal-bini. Ġifieri napprezzaw kemm il-bini huwa għoli jew baxx. Allura għalhekk veduta bħal din tixħed ħafna dawl, tagħtina ħafna tarif fuq iż-żminijiet tat-tieni nofs tas-seklu 17. Il-Palazz tal-Gran Mastru kien is-sede minn fejn titmexxa l-gżira, iżda mal-mewt tal-Gran Mastru il-palazz kien jinbidel drastikament. Eżatt mal-mewt tal-Gran Mastru kienu ġibu armata artisti, xieren ta' artisti waqt jimmaġina, isimhom ma nafuħx ħafna drabi ftit li xejn fadlenna minn dawn l-ismijiet, li xogħolhom kien ikun li ftit ġranet, żewġ tiljieli tlieta, sakemm ġisem il-Gran Mastru qed jitħejja għal-funeral u d-difna, the embalming process, daw kienu joħolqu numru kbir ta' dekorazzjonijiet, stemmi, simboli tal-mewt, kidbiet biex ifakru iżejnu il-palazz jinbidel allura f'Palace of Death u l-istess proċess jibda jsir f'din il-Knisja. Jiġifieri waqt li l-palazz qed jiġi mżejjen biex jinbidel f'ħakkatajn nistgħu ngħidu hekk il-Knisja konventwali wkoll kienet tinbidel fi 50 ġranet. Ġisem il-Gran Mastru jiġi imħejji, the embalming process, li dan kien isir ħafna drabi minn tobba, imma prinċipalment mill-barberotti, barber surgeons, li xogħolhom kien li ineħħu partijiet mill-ġisem, insomma se nidħol fid-detta għax nara morbus, ma insomma il-proċess kien li ħejju lill-ġisem u jwaqfu kemm jista' jkun jew itawlu il-proċess ta' disintegration biex il-ġisem jibqa' in a good state għal lying in state ceremony, ġir sakemm in-nies iżuru u jaraw l-aħħar darba, u mbagħad il-proċess li jsir f'din il-Knisja tal-irritwal tal-mewt. Meta il-lying in state ceremony sseħħ xi ġranet wara l-mewt, dan ovvjament kollox kien ikun enfasizzat bid-daqq tal-qniepen u x'naf jien, il-ġisem tal-Gran Mastru kien jitwassal fil-Knisja konventwali. U eżatt kif jitwassal kien jitpoġġa fil-Kappella Ardente. Kappella tal-injam, parti minn dan il-proċess ta' dekorazzjoni efimera, ġifiri, ħafna minn dawk il-paintings, drawings, inscriptions li semmejt fitilu, dawk kienu jintremew. Ġifiri, jagħmlu xogħolhom u mbagħad jispiċċaw. U forsi din l-idea li ssir ħaġa mbagħad tmut jew tintrema anke torbot mal-idea ta' transience, il-ħajja u l-mewt. U l-Kappella Ardente veru propja kellha tobdi l-istess idea. Ġifieri kienet proċess efimeru jew biċċa xogħol efimera tintrama u tintrema biex ngħidu hekk, ġifieri ssir u mbagħad tispiċċa. Fil-każ tal-Kappella Ardente użata veru propju f'din il-Knisja ma kienx dak il-każ għax meta din ġiet iddisinjata minn Perit Bravo immens, arkitett Bravo immens, Romano Carapecchia, u din kienet magħmula biex tiġi żarmata and reutilized. Xi ftit qed tkisser il-simbolu tagħha nfisha. Imma simbolu ieħor marbut mal-Kappella Ardente, Kappella Ardente xi tfisser Flaming Chapel, kappella mixawla. U allura immaġina tħall din il-Knisja pjuttost mudlama, imma mixawla issa, jew naqs fiċ-ċentru tagħha għandek din il-kappella mixawla b'numru infinito di candele jgħidilna Ignazio Saverio mifsud fid-djarju tiegħu. Kienu jkun hawn xemat ma' kullhom kien, fuq il-Kappella Ardente, kavallieri jżommu x-xemat, paġġi jżommu x-xemat. Immaġina tħall din il-Knisja mela sħana mimlija nies, sħana kbira, dawl kbir, imma hemm l-idea simbolika wkoll, l-idea ta' dlam, il-mewt
U d-dawl, issa l-idea ta' ħajja wara l-mewt, resurrection. Kienet tibda qudies f'kull artal tal-Knisja. U eżatt kif jasal fil-Kappella Ardenta u jitpoġġa fil-Kappella Ardenta, ġo nofs il-Kappella Ardenta fil-verità, kienet tibda qudies oħra fuq l-artal maġġur, ġifieri bejn id-dawl, sħana, duħħan, u dawn il-quddiesiet kollha għaddejjin f'daqqa kien ikun proċess insomma overwhelming naħseb il-kelma. U dak kienet l-idea li speċjalment il-kavallieri iktar baxxi, forsi n-nies komuni b'xi mod li jifmu xi ħaġa x'qed jiġri jibqgħu mbelħin. Il-proċess tal-mewt biex ngħidu hekk jew is-celebration of death ma kienx tispiċċa hemm għax xi xahar wara jew ftit ġimgħat wara kien jerġa' jibda l-proċess kollu fi knisja oħra. Ħafna drabi fil-Knisja ta' San Pawl hawnhekk il-Belt stess. Ġifri għal darba oħra bil-Kappella Ardente ma jkunx hemm ġisem din id-darba, imma kienet jitpoġġa ġisem fit-Tizju biex ngħidu hekk u terġa' tiġi ċelebrata mill-ġdid. Il-proċess tal-mewt f'nies importanti ma jiġix iċċelebrat darba, dik l-idea, imma jiġi ċelebrat għall-inqas mill-inqas darbtejn, għax huwa proċess importanti. Dejjem l-enfasi hija kemm huwa importanti u kemm mhuwiex normali dan kemm mhuwiex ġifieri komuni forsi l-kelma dan il-proċess. Ħafna ċerimonji, inkluż funerali ma mhux biss għadhom jiġu ċelebrati fil-konkatedral illum, inkarigat mill-mużika li takkompanja ċelebrazzjonijiet liturġiċi il-Maestro di Cappella, Christopher Muscat. Jiena l-Maestro di Cappella tal-Katedral kif ukoll id-Direttur Mużikali tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Wieħed mill-doveri prinċipali tiegħi huwa li nofri servizzi mużikali meta ikun hemm servizzi liturġiċi preseduti mill-Arċisqof. Apparti minn hekk, flimkien mal-kor tal-Katedral, il-Kor Jubilate Deo, nanimaw il-liturġija tal-quddies ta' kull nhar ta' Ħadd fil-Konkatedral ta' San Ġwan, dik li nsibuha bħala l-quddiesa konventwali. Et Filius et Spiritus Sanctus. Kun il-quddiesa ta' 9:15 nhar ta' Ħadd filgħodu u hemmhekk inkunu qegħdin nanimaw mużikalment bi stili differenti. Il-kor mhux dejjem ikun bil-formazzjoni kollha tiegħu, aħna bħala kor għandna formazzjonijiet iżgħar, għandna l-Kappella Gregorjana illi huma l-irġiel illi jesegwixxu kant Gregorjan. Għanna il-Jubilate Deo Consort illi huma n-nisa illi għandhom il-repertorju tagħhom u għandna wkoll il-Pueri Cantores, kor ta' tfal illi wkoll joffru servizz mużikali janimaw il-liturġija fil-quddiesa konventwali. L-organi li għandna fil-Konkatedral huwa organi meravigliuż, l-organi Maxxoni, huwa organi kurat ħafna u dejjem ta' pjaċir kemm għall-organista Ronald Camilleri u anke għalina bħala kor illi nanimaw il-liturġija permezz ta' strument daqshekk meravigliuż. Apparti s-servizzi liturġiċi, flimkien mal-kor
intellaw tal-inqas żewġ kunċerti fis-sena, wieħed għal żmien il-ġimgħa mqazza u l-ieħor għal żmien il-milied. Naturalment dejjem ikun repertorju adattat għall-istaġun liturġiku li nkunu qed niċċelebraw. Fil-kunċerti ġieli kellna wkoll l-użu ta' strumenti oħrajn, ġieli kellna ensembles ta' strumenti tar-ram pereżempju, u ġieli anke kunċerti permezz tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Bħala maestro di kappella tal-katedral, wieħed mill-obbligi u l-interessi wkoll tiegħi huwa li nippromuovi mużika mill-arkivji tal-katedral u anke ta' maestri di kappella oħra preċedenti ta' qabli. U dejjem ikun ta' pjaċir illi nesegwixxu mużika ta' kompożituri bħal Paolino Vassallo, illi kien wieħed mill-maestri di kappella l-iktar importanti tal-katedral, u kompożituri oħrajn mill-arkivji bħal Carmelo Paċi u kompożituri oħrajn, u dawn nintegrawhom fir-repertorju tagħna u nkunu nistgħu nesegwuhom anke waqt il-liturġija. Dejjem ikollna pjaċir li nesegwixxu f'dan il-meravilja ta' post. The Children's Choir was formed around 3 years ago, and the idea of the foundation was to create a children's choir that would not only represent the foundation and of course St. John's Cathedral, but it would also expose children to music of a high level, training of a high level, which is very important. We firmly believe, and it is something that I firmly believe for many years, that the only way to create new audiences, which is something we really need worldwide, not only in Malta, is through musical education. It's something I've been involved in for many years, and this was a wonderful opportunity when the foundation approached me to start this choir. I thought it was a fantastic idea and something I'd been wanting to do for a long time. Starting a children's choir totally from scratch obviously takes time to build up. And the children receive not only lessons in repertoire, so I teach them repertoire, but they also have sight singing lessons. I talk about musical styles so that they understand the different periods of the music that we're performing, why we perform this piece in a certain way as opposed to another piece from a different period which is performed has different musical elements. So they are not only learning songs, but they are also receiving a more holistic musical education, which is very important. From day one, they all were also engaged and so on board with the difficulty that this kind of singing requires, the technical, the vocal difficulty. They also receive voice training, so I talk to them about voice technique as well, so they're learning how to use their voices in a better way. And all this goes towards helping them tackle the difficult repertoire that we have been performing. We started off with we've had 3 concerts till now, and each concert has increased in difficulty. Culminating so far in our last Christmas concert last December, which was with the Malta Youth Orchestra, conducted by Philip Walsh. And during this concert we performed excerpts from Handel's Messiah, written for a youth choir. At first I was rather apprehensive. I thought maybe I had given them a bit too much to tackle. But they really, all of them, from the youngest, age 7, it was incredible how they studied and how they really wanted to rise to this challenge that I had given them, and they really did. And the performance last December was a real step up in level. So the future is very bright for this choir, because I really believe that we can go places. I would like to take them abroad, and this is as well as what the foundation would like to do, that the children will travel to represent the foundation and represent St. John's.
They rehearse in the cathedral maybe once a month or once every 6 weeks. We have a rehearsal in the cathedral, and then of course performances are held in the cathedral. And you can feel their behaviour changes when they walk into the cathedral. They can feel the importance of the place. And again, not only the difficulty in the music that they're performing, but the fact that they are performing in this absolutely fantastic cathedral really lends a sense of importance to them, so they can feel that not only from a musical point of view they're doing something important, but also having the privilege, which it really is being a privilege to be able to perform in this cathedral. Even from a young age, even the young 7-year-olds, you can feel that they can understand what they are doing. Fl-episodju li miss aktar dwar Mattia Preti, din id-darba fl-oratorju Wiċċ in Wiċċ ma' Caravaggio.